kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da uzgajate bolivijsku begoniju. Jednu od omiljenih uzgaja se i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, a najlepša je u visećim korpama. Bolivijan begonija ili bolivijska begonija je jedna od najpopularnijih sa izuzetnim cvetovima i jedinstvenim listovima. Njihovi cvetovi imaju zanimljiv i poseban oblik zvona. Bolivijske begonije nude spektakularan prikaz elegantnih i očaravajućih cvetova različitih boja. Osim toga što je izuzetno lepa, ova begonija nije previše teška za uzgoj. Bolivijska begonija potiče iz Bolivije i Argentine. U svom prirodnom staništu ona se javlja u planinskim oblačnim šumama.